Tisoja kesa tizava poingu yake mo. Tisoja kesa ho kabe uketsela nipu PESEYIE we. Tido ngo kezedi Kerüsuo sedede ke dola TSALI kro chedo. TSALI hago ginu nipu bu TSALI digo ginu ngo mi boge cherecha kesa pesha di u do jese di nipu tido ngola ke di wo ba shi ngo bu su peteli ke le chele tinya. Kelu ke jese di haki vor ke le gozo shiri kiti kinu mu river vechedi Kerüsuo ne ke kroto ke ba pete. Kelu we keze TSALI ku hidie soru kemesa TSALI ho keze chali do Khise hipengu TSALI ku Khise hipengu anipu jisu azesito ya TSALI hakeze kilila le Jesus Christ.
tsali ku krikini di hidie tsali ku krikini di hidie ke ze tsali ho chele di an sedio Jehovah anu petese an hato ungozo ko petese pesishudio an ginu ani mu anum a kilipie nzat sedio he kerketho kechatsalido Khisidio gaja kerketho ka penyofa Jehovah hego tisoka sa putigi vi hawhala ntezia ntseya mu keligilem hidi ti do nipu hie kezeken ready KETSHE nzape sisiawe nipu hego bu nipu porhi ke kri ge chunu chedo vor hakianu kepekro kekro thola ligivi no kershoti haw khala gaslan be ziwe nipu hie kiju mohoslio chetiu no he ke mo nipu te hurt gaja ke dukhi gaja mi ge mo ke me je gaja hakere ke jok ke jok tofa ke pelemie ke meje ke petse ke se gaja sigazri tibun bawe
dei ni pu no he ko vor ki le ko bu zo zuwe chim he di ni pu tetse ke me sa nu vor ne shole ki vino he me pu pu ka ze vos de n pe ziwe puti ha ha po mar rewe mo puti ba da ho han he kha ka sala bien zu sia we ni pu he n te zia he mi se nguya ka ze te ja go zo shiri he ngu zo ke mo te ja go zo shiri ni pu rofe ki za de te ja go zo shiri ZHAPU ki za de te ja pu hi ke kri ke zo go zo shiri vor he to si ba ya ka zala he te zia we pa pe te ma ke vi pe ten ki no vor ya mo he ji do te ja go ri he ke lunu praka sa so di le ka sala so di te zia we ni pu he ke lunu homie ni pu ke me je ka za KETSHE ka na he pi ke me si ha ke re do pi ni pu u ke pele ka zoga za ni pu si ke zri zi ke seba mo ke shi puti hai ke zogo lari hen te zia ke gila mo no ni pu hai ke zogo no ni pu he bu no nza ki le ya he bu pe nyo le ya ga zla ni pu te zia we mo puti hai ke zogo no he bu me ho ke le nza ki ke le mfu ke le tje ni pu he chi do vor ke le go pette he to fa ka sala ya he ke lhunu ni pu diu nu zo shiri lu ke zu nu zo shiri ni pu he ke lhunu me do nu lu sili mo ga ta ni pu mo ni ke mo chga wa ke phuma chga wa si ke zri to do mo ni pu no chi do zo shiri he fa ka sala je sidi no he kra ka ma sala sa je he ra sho li li je ni pu chi do he do nu homie ni pu cha ke kri ke zla vor he ze ke sho hanu ke pe ko li ken ze ga si ke zri ba do homie picha ni pu ke cha cha ta la ni pu vor he choli re ke cha si ke zri ba do homie ke cha na ke me situ fu di ni pu te ke mo sho ka ta la ni pu vor le re ke cha si ke zri ba homie ke cha ka chof ha ke re zi ke si di vor choli mo ka ta si ke zri ba homie ni pu u tho reve cha to ka cha ha ha la no ri vor he choli mo ka ta si ke zri ba do mo ni pu homie ke phu ma la nu mo ri refer ke lu no chi si to ka ta la ni pu u te fu o ke te fu ni le mo di vor ke pe koli mo ga ta si ke zri ba to mo che do ni pu no ha ko pe te zo shri che ka sala so che di te mi ha go ri kha bien pele si ha we he go che do ni pu ha ki ha vor ke le go zo shri so se ni pu online no ke pe ko ka ba go zo shri pe te he kha ka sala bien se ya ke kri mo ni pu ka sho ke hu ha no ni pu part le se ke do ni pu non tho ja pe pe te zo se che he go bu nu te zao la mo he pe le ke sala mo de ni pu ke tho mu ro fu no ni pu nja pu chu se le sidi he puno ni pu ja putsi ke sigi no ni pu teja ligili me ts preje di he ke shoti hanu he ma to tsuvo to pette khabem pelesia ntezia nza pe sisia di Jesu Krista ke la kli uzan chasia we amen bala le bide Jesu Krista ke la kli uzan no che do ke shono ke pe krogaba pette ke lulasia ke pu baya ga zum he di ugo ke shoti honu timi ke sari ngusia se puti ke chase nu lavor ke pe kro ke cha si ke ring ngusia mo sular undi ba mo chi do homie terie chdi ke rie tho chdi vor ubc no ke shono ke pe kro ba li ro he ni di krista za no ni zele ya we ke cha suri se ne ki pusia mo nie ki hira ke ba ki ubc ki huse nie rofa ki kuchdi vor ke pekro sje ke suri se ni ki chasia homie puti ke chasino u tho u se precho to di vor ke pekro baliro krisa zanu hinidi ke hu zanu ni zele yawe je do ni kr ga zo boliro u dono ke petsenu no vor ke ze ke shono ke pekro ga ba si ke zri ba mo puti po khasidi u go ersomi mi kinie vor ga ba hanye welcome chile do Dr. Amivila Sier, mo Mrs. Antitemi Iralu, unie Americano nu vorba puti doyo bola vor ugo donuba mochi do vor akia UBC no ugo zeke pekroba Dr. Vila Sier li ropo UBC Americano po medical doctor sidi po li thotsabaya mo ugo microbo po sibado po japuri homie social media gunuri haz po je parga su kuri ngus mo kishi po mu pukinu mi che do vor ugo dunu keshono ke pekroba unie nyot ni mi dieba mo poti hola vor ke hira ke batiu no che do vor ugo je ke pekroba ke bala uniwe mu ke huzanu unye zelia wa ke suri se unye ke pusia uncle Villasier and auntie Tammy
thank you for joining us in worship this morning. We welcome you on behalf of the church. Would you stand so that we can see you and also acknowledge you as a church? Yeah. Thank you. Yeah. Ugo KEPHRÜ gazam hidi chidom habose KEPHRÜ sudo. Tefugo conference UBC men's conference how have Friday mo Saturday how ha pa dioba mo vugara dioba no program muri se kaza shade mo che dori program extra copy go se kiti khabas la homie nguli modi bali ro chi do pakajigi program how delivery Friday vugara Friday here te je ba pengugi ke hudo so se Thursday mo Friday te je ba pengugi ke hudo ba UBC tefugo ko thoro how ha ke se de mo men's conference UBC no tefugo betela conference how ba dio ba mo ugo ke betho Dr. Kathoser ke vitsa po vodi po tiseso musala Kehou puri how ha lebadi mo program how lai chabadi kekri moi thefumi go UBC no thefumi go beteburi vor conference how no ke pe crossje ke se ne go Kehou pur ki chasia vorcho che do vor ke pe kolie mo ke da ho mi baro ne program ri pili di se utsri vi ho putti hola ke pe no fe peziwe mo che putti khabie century court se di ubu share ZHAPU TSALI ti useslo
Century choir go nyo chili kizivi zula kepenofu pese mo nyo pesewe kepenofu bu jabe te ko tsele tena ugo chedo kecha cha sedi chale ge do lero Saudi Arabia me la chale do program ho nyo jenu pete bade deri akizuto nu go kezas do Saudi Arabia me haro ugo Krista me kepetu Krista me kepese kizunu number Kerpuno baisi mu ugo liro Muslim meseyebo mu ugo nan liro Islam mezia ugo Saudi Arabia no Christian mego liro teme ketsakro foreigners go vodi potiki zut ugo corona no badi ovakratse yagaja sigazeme kropo mu ugo teme tsapi sidi ugo liro kepese kemejegeze ugo suze kese seyaji mu Krista me tsugeda kuri uke pelesedi uke penofu japu tsugido suliro ugo kekhani thor sidi ugo sus ugo ke pelesedi meze kazageze pokere nipi sidi Saudi Arabia me ugo teme zogeze Islam nanzegeze me ugo Krista sigele teme tsapi mu ugo Krista me sileda zuri ugo hausedi pekrese moliro ugo kilue kimichano bagezla ugo hausedi pekrese yashi nzishe chete zo hawudi ke Krista me tsele geda Saudi Arabia me ugo kepets ugo pesege zahu grame mezushi sala ugo kechacha chasesedi ugo la chaledo ugo kechacha boliro ugo minority ugo Christian me foreigners me ketsa grobo vodi Krista me tsegilie hagola no chado ugo liro ugo protection se moliro kepeno fukero go se moliro puti peteno ugo liro kimicheno baye gezla ugo kero gola chabe ugo tsdo sidi ugo bu ugo kepelenu memmelege dola ugo bu teflege dola no ugo la chado jakenyo meta Saudi Arabia me pekredi kepele tsige zugo ugo lanu chasdo ugo buke tefungule kedola ugo bida moigeze kepano fe ugo sebazo geze ugo bu susile kedola nu ugo la chado chasewliro Saudi Arabia me ha Muslim meren nabo sala ugo liro ugo nan Islam zomoro nan kekri su segeze sugo pese sugo petsuya sala ugo how ugo bunu Christian me hanu uga pele rgosige dola KRÜTA mego nanna KRÜTA mego bu tenuke dile tenuchekera nole dinu nanna kekri wo ba vodi Christian me bunu uga khajdi ke pano for solege dola no uga kera gola su chasdo uga petewa kezedi gola chasdo me chasya kezedi Ekrinepu no kidebore hego kremu mejeshi anipu no puti ke vi pe hego tsidi hego bu Saudi Arabia me la chale ke vi puti hawla kidebore mejeshi ugo temetsa me resori ne pojisu ugo bu tepfele ke dola no ke pe ko pelle tsike tepfusi ni pono ko gosi siro nipu no temeke tsazori ni no ko gim hakel jatsese nipu so serbigamo Saudi Arabia me Krista lebe ovetsele ke patame bu tsela mo ke dola ugo bu tepfele ke dola nipu no ugo bida mo ke za ugo bu sile ke dola no puti pateno ko gole ke vi no ke ko ba ke ko bu sile che so nipu ko Saudi Arabia nan ke krebo nipu jehova ko so semodi anipu ko Islam ka ke jat tosidi anipu nsige mo Fuleke mo hago hin budis no mejedi bortsite no nan ke seme nan krtago sugosmu tsike menese je tsike no suje sidi ogobo fuleke ogobo ani po no chaumo ke tozo ke ni po ogobo su sidi ke no ke ko khasje je do ni po no hago ka char ne be Saudi Arabia me she tsidi ogobo ni po ti hanu hago ke chabo ko tsidi ogobo unke krem ke meje su sile ke vi dele ke
view book got to say give and you put no look me check up got to say you go and you put some more shoes no he can char nebia see how to busy you go give it to the molano my bed to go belle city can like just Susan just Amen. Ugo chitiuno hakingu gesti baledo. Ashers konyo pezi kodame. KECHA selledo. KEKHRÜ no kidde por he ngume shishi. No puti ke bo sedi ha potala ke se kidde por bezim za shishi. Ke bi ke sura tejja ni bu no ke reo ke chata ja ripe kotsidi. He gu vi mostro vo puti ke vi ho to ke la beziwe ani bu ke khreng ke mejigon tejja ke ke zo kola bezi trowe no babu do hanu jabe pette ko le ke pette ko itse he ko Paket so yo bo sedim hojun for ya nipu no chikime sasji jasji so nipu le tososa da ke zogo hago jabe ko tse nipu no ngume jedi jabe unle togese no ko buite jangule ko ke lugala ke tejebin tse ya we nipu so no hego me bo cross di hego bu vorga to kono kagese no ni sedi hego tsasa kagese no teja bagize hego bu su sipesu saleji pape te kola ke tejebe tsedi kala ke le jisu zanu chase we amen 제 KETHODIE KETHERÜ 프로젝트 띄우세요. CHIELIE 그리고디 메포세 테리오 KERÜ 앞에서 시리케 소소리 벌게무 델라오 게제 게메타리 플레요. 보츠기 유튜브 개바 제호바 누게메젤라 KECHA 아 도시에
기자 와세이 하리 노 디고누 디케바우 해 응메제서지 해 제호바 해 응메제서지 자세부 해 개추 츠츠브 도케발라 츠츠 미르냐 모디 해 자세 츠케토 해 사실 DIEKEPU PESEYIE 그래서 Jacob chapter 5 verse Kerüsuo nunu methakezo potsagi tege baro kepele KECHA ne dono mepori kemeji bar me samebu KECHA tsali mepone u nibame ubu KECHA tsali tskelile mepone hat tsabame 보부 개후누 피츠고 게레디 우고부 볼라 차설레 무니부 자누누 디르베 포켄헤 설레 벨레디 차게서 람하 차게 자우 부 실레도 무니부 포토스부 서홀레도 지우보 부마 와 쉐리 와서 포츠도 설란니 서홀레 게토라 호네호 모즈 누니 개조 개무고 타왈레 무 호라 찰레지 개메토미 개차에 고피 무차 츠필리아 테즈 일리자 리우 개메 우김히메 보 조루 보 테누 테토츠리 디부 레히누 차 바제 제세 디 보티 디르부 기저 줄모다 서시에 보찰라서 루티르 디부르 레 시디임하 하우 기전 하부 기전우 후라 parlezo 아오프고 무 세제저리고 니고 두누 호메 게토 테헤타디 요도 타 시디 호메 보누 츠게디 랄리로 스메부 시툴리지 하 개소 츠야게자오 츠게타오 누 츠게디베 보부 개조 개무 개처 짜오 테리리게 츠짜오 테리
里个道波这些能给普马罗夫给拉里多就给就给木给个会里多这个做，谢谢。KETSHE 결케토 니푸 지호바 해고 지도 메토조디 인기 라보야웨 니푸 해고 뇨뇨츠디 게푸마 메츠디 모즈노 보야 노치도 헤르쇼리리에 모 헤르츠가 사스제 부티하우노 니푸 히에 인디에 अर्न मो केपु के जुदो नॉन तो हियर ससजे इंडियन पुसे इंडिया के थोजो इंडिया मिटु बोम हेजो के जसो पुसे निपु हे के थो सिमोदी हे छापे जवादी मोजुनो वयाले नोचिदो इंडियन नो हियर सका सासा हे छाता का सालासजे निपु नो इंगे मा सरफेस आ केन हेलिए सिदी इंडिया से का जागा जुनो नो अक्रॉस लिए आफे अतियामे अदियपेते के खागेले सुहाचजे Buti hawa kabim pele ke salas di Krista zanu chasiawe. Amen. Ugo tekro vo gadagi February joba kiriu no Jacob lesson no series posedelie. Teachings about wholehearted devotion to Jesus. Idi tenu petese Jisu tsiketyo kepethat diego idi ugo series posedesha Nigo mike krazo shiri Jacob lesu per mu hauha medzivor keba su hapele vogada diobanu diobakini vogada gi pastor Jacob pengu tenin nunu kerekini hagi hapo nipu die sekazalasa mu thie ugo series hauha pothela chile do mu passage thela tho Jacob pengu kerse nunu mefa chikinu KETHODIE progression su ha medzidi ugo Thie series how hase potela chlido NIV English Bible mohosli ro pochayo liro the prayer of faith isi teni dia Bible nuli ro kepele KECHA isi mo how hamejidi thie a message uli ro kepele KECHA the prayer of faith ke so hase pochayo chidi ugo phakro ke pulina tha ugo Jacob how ha ke pugavonu kepele mi chigazunu kim hidi me mile do shi ke so ha cha ke kra ke pusha Poliro uke zoga zatigono do pize ke se ke zatigono hakere ze ke se ke zatigono we kim hidi metidi thalevishi standing firm during trials and temptations su hake pusha kekri bolali ro mesi pe krigemo me krie pe krigemo living without favoritism how hari ke pulie ssie ke panofa die pragaza earn gaza su harbi mun chaze ke liye living out our faith in practical ways how hari ke pusha ssie utye ume udye ke khagelie taming the tongue how hari ke pulie ssie utsaganyo be ke panyo fut sadi me khregasha loving others selflessly and humbly to hari ke pusha ssie ugo shikira ka phanyamara mori u well thagwa kiri ke panyo fa pelle mo kremer komor shokete sohari ke pusa trusting God in wealth trusting in God rather than in wealth isi sasie vogata pastor dioba donu pastor e sigesi hegeli exercising patience ke chawari ke pugile cha muthie ugo thelaunu passage thelaunu ke jedi kepenofa sijimi chega junu kimhidi ke pelle ke cha hawa se Huliviga ke so ke pulina tha nigo homier krabado ugo series how ha set desmu ke meje ke so ha me ke hu borize ke sia ke so ha ke pu ke sar kraba meje ke pelle mi chidil hu ke junu ke meje ke so ha je ke se pe tozo do ke so ha ke pusa chitiu no ugo ki ju mo ho se ke meje ke zo chu ba su ha ngulivi je dozo shiri mo Bavo do hanu shri mo chitiu nu ha hangu ba
COVID-19 pandemic how ha tichi kinyi voga taki ZHÜNYÜ chi din he ibaro chiri pothela chili ke mo ngubazo sasie te herchdi siye gorbo te herchdi temi cs segaza suhari jesiba pumori sasie siye gorbo economic crisis res segaza zega bala temi ke meje ga ba suhari nguba hago halanu pitse mezo shiri ke cha mezo shiri ni chunyi me ucho ukro hilegan zega temi hago ha refugee chdi ke meje ga ba chige ti buri no ba sasie natural disasters ko mi se ketsa kra pe kagaza ZDIVOR gaza temme sasie extreme weather conditions tilet thorgada hai gaza zeke se gaza tibono ba mo hai gaza tibono phakere hai gaza zeke se ga ba tibono jakope pothelanu kepele ke cha kepele mi kepele ke cha wa se u ke cha tsba zo mo sho gaza so ha se u che se ma ha u encourage se mo pochani se we mo jakope pu gaza kijunum ha ke khuburi je ke se gaza tigono ubu ke cha chli mo sho gaza so ha jakope ngu kere se hanu ngule ugo passage nu prakasu nu legada moza verse kere kin ni nu va bo ke je mo sonu da ugo jacob pengu kere kin ni nu mo shli ro hanu ngu gile akhrie ko ba huri nye tiri mori kijiri mori prakasha ki khupuri se rse he deri nye diero ulie mu moro mo liche nye pe joke wa unu leta moli ke tola isi English no liro above all my brothers and sisters do not swear nor by heaven or by earth or by anything else all you need to say is a simple yes or no otherwise you will be condemned isi tini dia noliro above all else hape tem hori ke ja diesu ha tini dia bible no parle mode sungu mode dei hayo ha dia ha me seba English noliro above all else hape tem hori isi Greek no pro panton de ke ja di ha ngulie mo hazati unu lesser to get ancient letters ko no lesser to get no ha bongu gile di ha se ya si mo lesser to vodi pothela no concluding remarks no main point to push do ga no di hayo se ya si above all else pro panton de ha pe temori ke zo so ha se ya si mo jacope di ha se sha si di poe u di se menyo le mo sho ga zo so ha verse ke kin no pusa mo so sie verse ke se no me fa ga zo ke cha ke pele ke cha je ha pusa sala jacope le su tu ga vonu ha pe temori ha ko ha me ye ga ba suha ugo les morsho jido ke pulin na ga za chakiri oli ro ke pele ke chae kerie thotse morsho ga za suha lesson tha verse ke se muke dino ha wanguli the prayer of faith should be first and foremost verse ke se ni dono me ponye ke me jeba me smiebu ke chachlie me ponye unni ba me ubu ke chefe chikililie mi ponye hatchba me bubu ke hunu pichugo kilidi ubu pola chasli isi ke meje ke ba me ke chachli uni ke ba me ke che chali chasli ke chikna chike ba me ni puza nu mi bu pola chasli isi panya parabada modi ke chachli ke so pu ba de ke kala mon verse ham ho dugi verse thafunu jacob pu ga ja ni hogi panya parabada heje isi do not grumble do not complain isi ugo ukel hunu mo hosli o chiti unu panya para man ga ja su hangu ba ke se ke nguli mo complain se ga ja de ukel hunu panya ma ga ja bu panya ma da legi government tha ga ja ugrata me go tha ga ja u se no problem go jepudi panya para ga ja negative se da legi si ga ja ti bu no ba कैसे कज़ा पे तेनु complain से कज़ा पन्या पड़ा कज़ा मु पन्या पड़ा था लेकिन रस से कज़ा ती बुनु बावे देरी जको पे पु कज़ा nie hogi panya पड़ा था है चे देरी के छाछ ले के पनो फट है ले इसी verse हागुनु की दिबो सिलिविगा वे के मेजे का बाकी उन्नी का बाकी के मेजे केत्शे का नत्शे का बाकी री take it all to the Lord pet Tese di nyepuki volie, di nyepuki pushli. Ketsu so hapu bade. Take everything to the Lord. Pape tenu nyepuki vokilie.
how has a career thoughts more so kaza jakope pubade. Sala calling God, turning to God should be our first priority in all situations of life. Musala, it is a question of priority. Jakopu ke bawa. Nkelunu no kidi bot se career thoyaga. Pakere ke ni ke meje kaza se sigeli no e supo ke career thotsega. No e supo for career thotsega kaza so pubade. Who is the first person or thing you turn to during your moments of crisis? Mo Jacob pugaza get chai career thoughts more so. Get pelle get cha. How ha career thoughts more so kaza pusa. Get chai kidibuga, get chai get pen of physical chagaza. Teni di nulio get cha. Pochai ha cha gaza hinu. Kepuba de deri prayer how haliro get pen of zekar chagaza. Chagazu urbi mode get pen of pugasha. Kepen physical chakazo so hapuba. Mo hanum habo lesa mo so gazu liro ugo get cha cha gazunu. Career totally get cha temye felice, get cha ki felice, get cha krogo felice gazu suha puba mo. Menyo moliro ugo titiu nu hagohari ukiri mo so gaza, ukiri mo so gaza tibunu ba. Umeseu ukitsa kepele mie gazo utu umeseu nu chas rieso mo gazo subu really modadi mi ke krimi ke chati mi fagada mori ke chaki fagada sigazo tibona ba deri Jacob hanu pokon tek su mohosli individual prayer how hapuba personal prayer how hapuba de James is talking about individual personal prayer kepele ke chahonu sala kepenofa ki chagaza so habu kiri thotso mojo mi fagaza ke chate mi fagaza ke kragaza putu mogaza so anu puba mo deri subu rieda sho ke so hapuba ke pana fagaza ke pana utho ke chatsa berigile so hapuba de mu hawha jakobe puba we ke penyofe ubu poki chaperi sele nuga zo hapusha selano hadza pastor mi bo dipu ge bor ka sibaya. If God has something very important to tell you, He will tell you directly, isi kepano fe ham orso big zo bon ki pusa daliro no e posiji ke thotsu bor po en ki pus mesa po en ki pusa zo do ke zo hapusha. God wants us to pray first. God wants prayer to be first in our life. Mu Jido no mu a utu ke toka saseke get cha and kelunu keret to chiamomoga. Salanu ugo mi ke kari kori ten boom jesiba meche poe pugaza is prayer your steering wheel or your spare tire easy. Get chabunu steering wheel sidi keret sabamo spare tire sidi nsia zabadaga idi poe katso. Jido utu ke toka saseke kelunu ke pele ke chawa Keriet sababu moga. Tejeyo bo pusana de kepele mi bo po kepele no punis sebaya gazo bo po apartment bonu rubaya mo po nyepu gino punis sedi po poti peteno kepeno fa tezie baya se mo po apartment ketunu posano liro kepeno fa peleamo po 80s po kepeno fa ba gazo so peleamo sla po etemi ha ke po ke chatsa ga ba orna sedi pungumetsa seraya Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Di ponis siri po ke panava tezi sivaya. Mut pozanorio liro poniamo. Kunya bo kepele hauliro party po balcony no. Lord, I am so broke. I have nothing to eat today. But I thank you. I am healthy and alive. You see. Tie ma politica do riba che mi cimo de dei avviso robazo an peziwe nyepu idi poe ke chatsuru pozano we po dirna badi tavodi dukanu no po grocery ko khrelie sidi pievori pe khidi po balcony no khava motati mi hawa te vati lavodi po balcony no paro ke pelewe po ration go chubadi so hangule po poni thoda sidi thank you Lord you provided me my needs idi poe poni sidi pisesro Pozano eta party. No, it was me who bought these groceries, not your God. There is no God. Idi poe pokipuda. Motate mi hawe. Thank you, God. You not only provided my groceries, but made the devil pay for them. You see.
Thank you, God. Papetenu kepenofa tezigili. Hawa teze bozo. Deri kepenofa zakiri potezi kase hawa se keriet thoughts more shokaza suhapu ba. Mo hawa lano Billy Graham teach ke kravo kata ki po KETSHE dibo pugasa war kraba. We are to pray in times of adversity, lest we become faithless and unbelieving. Ke meji ke le tiguno ke chatsali moro ke pele ke jemie chutalivi isi. We are to pray in times of prosperity, lest we become boastful and proud. Chakre ke le tiguno ke chatsali moro ke me kodalivi. We are to pray in times of danger, lest we become fearful and doubting. Ke me chetigunu ke chatsali moro unnu tachadalivi. We are to pray in times of security, lest we be self-sufficient. Kurkrega batigunu ke chatsali moro utyo ulepe vidalivi ke me kodalivi isi. Salano pole pugaza Thessaloniya ko kinniu keriunu pengu kerthenie kerthagi pugaza chape tewa he isi. Hake hu bonuri ke penyofa thezia zole. Krista Jisula nyebu sigeje u ke penyofa me dochala. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kepele mu kepele mi ke chaya tsisi ba mo shogaza hatobowe. Hawa lega sasake. Mu Jacobe pugaja kemeje ba me ni ba me shoba me ke chatsali tsali tsali mibun la chasali isi. Pochae kepenofa keperile ke tsu hapu bare. Hake hu bonri ke chatsake se keriet thoughts more shogaza hawa lega sasake. Slano kepu shnega ba mu kepu ge chakri uliro kepele ke chai keriet thoughts more show. The prayer of faith should be first and foremost. Chakin ni uliro kepele ke chai chikrilia. Verse kerpengu kersuno haungili. The prayer of faith is effective. Kerpengu peledi chagashala hachke jubu lasilido mo nyipu potyo bubu shurholido. Jiu popuma washiri vasha pochotyo. Sala nye shurholi ke dola honye homozunu nye ke joke mugo prawalie mu honye hola chalichi ke mi thomie ke chai pu ke ko kopi mu chakrilia isi. The prayer offered in faith will make the sick person well. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Isi. Peledi chagasala hachkezubu vilalito isi. Make a curry Jacob Pugashawa KETSHE Mibu vit to ligedo guarantee 100% guarantee Kagasawa Pubademe idiketoya. Microboliro, however, Kepelemiega peteri kunyobo, Kessie penwadi, Shilasigedo, how Pugaba, sorry Pelea. Microboliro, verse Hanu, Uke joke mugo prawadi, Rafunu, Vishu Holakele, how Pugaba, sorry Pelea. There you go passage how Mohomen Yoseliro, Kenini Pugaba, Suangulido. It is talking about both physical healing and spiritual healing. Keglamona verse ke ginungile mi ponyem hat sabame pubu ke hunu pichugo kili de gubu pola chasli isi hazti unu pichugo pola chasli mu nyipu zanunu tir pie poken hesli isi anoint him with oil ke je su harise hazti unu liro tir How said he gets me takeya, that gets me shokeba making hair. Mo dear how a liropo, the room he disaya. Salahano chupu gitatie, shokeba, go vishrogilia, ripuba. So see verse Kerüsuo, near Shroligetola, when you home, Hodzone, Kajokumogo, probably easy. Rofa gitatie, vishrogilia, Uke Jokumogo, probably vishrogilia, how ripugaba, mulido. Solano physical healing ripuba, spiritual healing ripubazo. There you know how silly more so liro Chakas siepo result to sukiri
왜 김히디 차야시 왜 김히디 차시야시 그저 수함이에고데 What is important is not just the result but how we pray, the attitude with which we pray. Sometimes we are so concerned with the results of our prayer, but God is concerned about how we pray. Muslano Mother Teresa dibo pugaza. I used to believe that prayer changes things, but now I know that prayer changes us, and we change things. You see. KETSHE mha kedisia gaza suha pelebaro KETSHE acha kedisia. Siti abunu acha kedilia. You see. KETSHE kimidi uchi kedisia ga KETSHE mosoliro. Jacob pugaza we KETSHE gazigi beledi chagasaginu. Sisi unu mesa ukele mesadi chagasaginu KETSHE uchi kedisia. Musla chagazunu kepanove uchi keshoshagadio. Ubu vila ligedo suha peledi chasia. Deri sunu we kepanyofa pelewa morsho gaza suanguli. Ugo mi kekrazo KETSHE kenomie la chagazunu unu petesidi kepanyofa no pochi keshoshage idi se chaya. Poti hunu kepanove uke charnasya. Uchagba suha tsibe utsia hokibo suha. Mutsole modaya. Deri kepanyofa ula vi gaza suha sidi. Boy uke cha earnasyazo. Muhawa Bible nuri metsumechiring ulie. Ugo Corinth me ko kinyu chapter ke kinye verse 10 ye tha ki pole kepana figi vasse cha. Nyepu zohu hawa amogi nu chawaje idi pole kepenyo figi pomeje me loru kepana fe su ha chsomoda. Deri bobunu sigesi he ko kelie su hangulie si. Pole su ha sepu. La ke poe chagabao pomengu su ha tsebe potsumo deri bobum ha ke kribonunu kepana fe si bevi ko lale. Sikim he Jesus osheri mati mefesoro nungu gilie. Kepenyo fubu pomej kemeje dioga bahwa tslevi ro medoro no hakwa sa terhesje idi jiswe popo kicha. Deri kepenyo fe popo kemeje ga tsu hazi ke semo shoda. Sala kepenyo fe ula vi ga za pokele ja mur kre ko ga zala ula vi ga su hasidi poe uke charn ya. Solano, God answers prayers, but He does not always answer it our way. Poe uke charna siya sote ukele tunu umengu ke ba suhanu tsusamorshi pokele vi ko ke suhanu uke charna siya. Deri hanu mabo problem za ko ke bo suhaba musuli ro FB Meyer ke mibo pugeza. Poe FB Meyer holi ro teacher kribo me sevo gadagi poe sire deri poe Baptist English mibo mu poe Baptist pastor mibo evangelist mibo po rigabagi lesa da kya kathusidi me kya kari po japuginu Krista silie kaza themibo FB Meyer poe pugaza the greatest tragedy of life is not unanswered prayer but unoffered prayer isi kijunu runuga mo kaza tholiro 차스디 ngulike momo deri chalike mo chasake mo suhazo mo mikekrazo shiri we umengu nguli motaya gazo suhalio we chasake mo lazo kepelle sedi mu unu mesari chasle mo gazlazo unu lebazo mengu bazo deri we kepelle mu unu mesari chasle mo la nguli motaya unu mesari chagaza waje kope puke mes sasa verse care surunu nie surholi ge dola honyo homozunu ni ke joke mugo prawali mu honyo la chaliche isi. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Mi pogi phuma wadaro ke kra wadaro mori mi pogi ke kra wadaro sumhozunun ke jo prawa ge suha me thor ge suha jakobe pusha musalano hokibo oke cha earnest mogada swali ro uke phuma pra chole modaya ga chalai levi hanunguli athwa kelhunu experience yo base ga zasana de tichike kravagda gi azemi bo kolso dodi pore chazu pratyo sa po kolso dadi po phone no kolso suru pozimi ke krimi bo po phone chale mu meze seva poro pozio lio meze thorwa mu ke cpv seva hego
뭐 보세요. 왜 폰스리디 보러 보면 도스디 알츠다. 뭐 알로티미 알츠모서 비바. 디 아부 아시 얼츠스지 이디 보기 폰도 부스로 보에메 제디 보토메베 도푸바다서 루하우 뿌디 기유고리츠디시디 게 시바조 데 보에 버츠시 바모다서 지디 보토메 도푸바. 디디 아이시디 아시하우 알츠모서 비바 데 보에 보토 보지오 제가 차바디시디 카와. 시디 보시누 보에 수하실리에 아이 골츠스디 보세요 얼추리 뭐가 수하실리에 뭐 타테 미아와 보토 뽑배죠 돌아 시디 디지게 그라데 보에 컨버세이션 하와시 보에 아제게 셀리모 아제게 센 뭐가 시게서 디보 스포 시디 대처분우 디지게 크라시노 이니게 셀라가서 보에 군이모 버리아 아기 아야 하즈 노 폰스디 하메 도츠디 아니 뭐딘 디게 쇼게 크라이 부서하데 뭐노 아술라노 anu akera sido hale ke zo sapu muslano ake jo vasaje ai anu ren redan le idi poya ki pu mo apu ki aznu ge jo wa de ho hamo nor ka mo da je potela cha do idi se de mo se sie po po nur ke da su hangu tu zo ha ha to personal experience pu ba hokibo u ke jo me po ki ke kre ba ha prali mo ka da lanu answered prayers how haringu le mo da ya muhawa jeko pe pusha ke mie thomie ke chae kopi much khrelia isi ke pele nu chagasa unu me sadi chagasa ke phuma ugi toro minni ge mocha go ba ugi toro ha ga chege me sawadi ke pano pe ki chaglia wa mie torsla ugo ke chatse ge junuri phabo chya ge uliro uchka ukha salabi ke pano fe chege su ha chperia ke chati gunu confession ti su ha baya mu jeko pe ke mie thomi ke chae chkhrelia isi sala chakinyu ke pelle ke chae ke pelle mu thenu me sari chaga shiginu chkhrelia. The prayer of faith is effective. Seuliro ke pelle ke chae demo chabaya. The prayer of faith is persistent. Verse ke thenye ke thanu haungli thieja ilijari ukem he me pozuru bobu thenu thochdi tibu rihinu chaba je 제세디 보티 티르부 기주츠모다 스시보 찰라스루 티부르리에 시디 미부 기주누 루라 파리에서 이시 티에즈 일리자리 우케미헤미 포조루 이시 우고 호기보 바이블 캐릭터스 코 모호가시기 슈퍼 휴먼 거 본히에 이디 레나야 우조 우고 게디고 케리오 챕터 케 테니기 일리자 미니스트리 제 모호슬리로 케바나파 포기누 웅옴 하토케 크라차사 발 prophets kuri pekawa sesie perabu vo povachekasa sesie kesie siegata nuyobo purhila sikile ungo mato ke pano fa pogidum hakya krachasozo deri ugo Elijah moholavoro he was an ordinary man just like you and me micheda ke pano fa ke chogada daud chegada siketri ngulie poe michedi tagada Shigezritsa. Sala he was an ordinary man. Deri poet temodi chagasa, tet totsdi chagasa haunu. Kepono fe poke charna gasa sohanguli. Sala poke chai tir ke tsori ke khagelie, zeri ugo siba. Deri hauli o kepono fem medoze ke khigelie. Suhalano kepono fe poke charna sali. Ugo William Booth des je siba meche nyugo. William Booth hawali ro Methodist preacher bode mupoe Salvation Army how has said this tichike kravagaki poe pugaza you must pray with all your might. It means fervent, effectual, untiring wrestling with God. This kind of prayer, be sure the devil and the world and our own unbelieving nature will oppose. They will pour water on this flame, you see. Nke kopet tesidi ke chatsalie demo ungera modi tet tosidi ke penyo fze kerche satan mu pelea ke mo ki zu mu ngi ke ba ke phuma jowe ke cha hai ge za pe chu ga zala isi tet tosidi chale je ke zo pusha zala chasyo. The prayer of faith is persistent. Ke pele ke chae demo chabaya no ke chatse ge zuno ke chatse ge zuno uchame ziba deme chabazori ke pona fe ke charn sa ba mo de idi 참ezi 와네메 차바졸리지 개변노베 보메도 울라비기서 수와 치스야zo
Dio mu telauliro kepelega chae kagadago lileya. The prayer of faith is for the lost. Verse kertefa mefa. Alfugo mu asize zrego. Nigo donu homie ke to terhieda di yotoda. Sidi homie punu chigi dilaliro. Semiebu situleje makasho chigatao nu chigi dipie pobu poke jo ke mu ke chao terhili ke tao. Poke sienunu ke pumau rofa ke lalito ziu ke jo ke mu ke kra huelito esi. Kepele ke chatse ke zenu ke lali ke tagor bizo ke mo. Je sieto ke tagor hagwari really lemor so ke zo hanguli. Mo ke pano fa di nguli ubu sieza no mi kremor so ke za. U ngummi la chamor so ke za so hari pusha. Hagwa pete ke kebazo. Mo hawe kepele no je si ke dauri bugaba so hanguli. Temia mi hege zogo sanumo daya ugo potiga graza uze betze daya usanumo gaza ukrohin numo gaza upenyomo gaza sigaza itsadaya deri ke penyo fe ham hege za mila chamo shomu ukrohimo so gaza suhari se pusha potelanu jacobe pugaza mi bo krohi be bobu ke penyo fe Prinu la voglim hato ke sa thobo ga suha muli pokro hi ke saginu ke sienu ke phumaro fa ke lalido mo ke jo ke mo ke kra hwelidio idi jogo pe thusha sla jogo pe ke pelenu thatchu do ga me kro hi ke cha hawa se diel thela tho chsa ugo pe teri je sieto ga da ke pelenu je sieto ga da mori ke pe no fa je pe sieto ga da we have an important obligation towards people who have gone astray from the faith. Much those who are here across again. Hakasogo tenyeno mefe hipengo tefa hisuru tiki hangugile Acts 7:59-60 tiki ngugile Stephen hauha mibu ketsibe popedi podukriwa. Deri posi kata moja pakai chai kiri boga, po chagma mie po petri kecibe po vadi po dukri do gaba tiunu sri po eka chatsa gaza hai. Lord Jesus, receive my spirit. And falling on his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And having said this, he fell asleep. Nyepu no ke johau pie uko gi shiheche idi poe sieda do gaba tiunuri poe pungum me wala po pet ke ba temi wala ke chatsa mo poe sieda sidi tejesi gile sole hawa ngu soli temi hawa donu do mo haibadi ugo teje provoro sole ke penife sol ke lu chike dige se swangulia Stefan ke chalanu sole redigile suha ugo pelelevizo zla ke pelege chae kagadago release suhalea. The prayer of faith is for the lost. Sido ke pugasha ke pelege chae ke dibuga cha de ke pusha ke riu liro ke pelege chae ke riet tho chmorso. The prayer of faith should be first and foremost. Ke niu liro ke pelege chae ke pele muthenu mesadi chagashiginu chakhilia. The prayer of faith is effective. Seulio ke pelege chae temo chabaya. The prayer of faith is persistent. Diu mutelauliro ke pelege chae kagadago rlileya. The prayer of faith seeks the lost. Ke penyavu podie ke pugasho komo jasdi ugo mi pugaza archaka sasathina. Telanu ngo pete keze se thalali asidi chaliku krikeni di he suru ke chati ki ke vito keze chali hau chali mu telanu senga babu ko ke cha thela se kile chali do pete keze se thali do me ke chati ki ke
그 철수도 왜 KENNAO 너 지도 신기도 KETHODIE 누구를 쓰라가 쓰란 베지웨 KEPHRÜ가 차 자호슬라디 인부 이거 KEPHRÜ 하시 크리라게 라니 본 베지가 즈부스야웨 뭐고티 시길기 미디 이거 인부 벨레딩기 차야웨 그츠겐나 인부 소홀리가 내가 저호 차발이 노티에서 이거가 찬스디 쓰고 저거 소소지 부 기크루 제 자즈리로 노스고 시노 지금 메시지 부 서로 티 보컬 번여도 그는 시레모 부 기크루 그제 미리모가 바고 시라 차야웨 노스고 시 지금 메시지 니 부노 슬리비레 해고 스플릿도 야웨 노 크리스지 이그르그리자니 부 이거 접수진하게 그리자베니 부 해석을 차외 얘게 벨레는 술로 차외니 부 노츠게 스로서 노츠게 스고츠베 비시지 부 이거 접수진하게 그리자바무 부 하미 분제 그 페롤리 모디 티에트는 르모게서 도메 부노 스고시 쓰지 그거 원기리지 그거 원기 찰리제니 부 디티에 이제 그 페롤라게 쓰지 부 긴도 몰리로 기자노 테누가 러버트 몰레니 부 사는 메시디 예 팀이 지서 이제 배치도 저도 오미 발리로 노소고시 알쓰지 저니 부 이거 후는 티에 팀에 그라 부 키도가 다 팀에 봐 아니야 아니 부고 스콜라 차올레 부 사몰리로 부고와 글로와 크레모졸레 노슬론 소고시 알쓰지 되고 부 필리지 아니 부 티에고 kapel가 차와 르네게 리오즈레니 부고 이거 저프진 협때 관핀스지 이거 눈을 뱉대 간피스스지웨 너고 저프진하고 시루 티에고 개벨는 기차야 너 하고 그 찬스디 하고 부 가차 마타자 무르게 리스지디 그코타자가 저버데 예수 그리스도 알아가는 자서웨 아멘.